Mundungu makupe mikana tiwa Iya takina. Era kama kuongeza muhingira. Tandira kando tuhingira ndo katuhingira kuuta. No, intakishe nano muhingira. Ngira ndo kandisha. Chakolo muhingira. Tumonge nando inabitia kona. Ya chanda mimrika wanda behe kungana no mimrika benda ka sende Saudi kuminika. Mena kana meka toka YouTube arume kuna ndo meka Okay. Ngira. Ich grüße alle Leute zu Hause und hier in England. Und ich wünsche euch alle ein schönes, frohes Neujahr. Und ja, das war's, ja. Ja, heute sind wir hier mit meinem Bruder hier, Kenneth Guhanga. Es ist eine frohe Zeit. Und wir sind alles hier zum Genießen und ja. Aha. Ja. Dankeschön. Ja, danke. Oh, punya mahal. Ja. Aku minum boleh? Oh, boleh. Kamu jadi? Apa kali ada nubo? Kita kalau manu karukuru. Ya, kamu jadi nubo. Baik dah mau sekolah, kalau karukuru. Ya, minum kamu ya kami tengok kami juga
Komundu ngi po maudi wa lingwi kwa hamini mahudu nyalimu. Mama kwa kithayo bulina ore. Apo tuna apo de. Oh magora nyukupa mami. Nyukupa. Uta meksa. Itu tamanuka. Amanuka. Okenda wishite kwa kitha mama na kabisa. Ai, okenda to. Okenda yarokenda. Okenda yarokenda uli to. Yakaenda nawa nungo makura yinji kura mena nawa no. Ya nabano yete bani matuka batiro mkwetu. Tumane kaunguranga. Tudire buyar. Okay. Ya. Kako ino nene. Ako heka. Esa. Udah ngena si. Udah kutuka. Kamu cite. Langsung Umira kusode ngwa na kwa hameni motenda bena ni. Aku ko ngitha mochi tipo na. Tulile wachi nene. Na ba tulipe no mwacho wako hanga. Ndungwatanda chimota ndungwatanda ukachochi. Matuka pa mwacho ngona. Toko ni wairesta mena mikabika nimbe bali mbina kali mena kwa kuingira mukawe mara. Matukunda tupesa bei. Mara nje tulipe no mundu wako hanga. Ndawa karondu. Wete batulimba. Okay. Watu. Okay. No shole chitara sha pakuni. Jo chongutugire Rando hendi. Chena ndaranda ndi chishia undano hoka yunda. Chishia pona machumburu inano handa tombo evunu ya nejia chirambe chirumeni. Esa. Kako yupa wamunika no amano wensu. Kako Apo mena ya okavike mwemba ni. Baba ime mutu kazi kabla kabla nanga kimunda mbini. Katika ya. Bako menaje? Himene bagal bana ko mupinde usino. Agal bana umbandiro yao. Umbandiro mupinde usino. Mupinde usino kwenye ndizayo? Yale ngai. Si. Abura kodo shito kwa gapi? Pa makapakani. Kapakani bule jaga mdijuka wesa kera. Boni. Ya. Si. Mwashi makufu wakuhanga wamateve yahango kirati makufu ole ndi mwana na munuzi yakwanija tukana kahamanu kuno wela nu kahanza man esa Penori ndi hapo mwa afortile komos Tanya na huruma nda mota ajiti Yes, sir. Okay. Ada muni kana mamba man. Ukire harume ndena ndai. Amo nenda hambo ya romba ore. Master tanga romba ore. Uno ina wanje meni madubi habono makashita kamuni. Para kora vifumu. Sugurieta mugoti. Zigi dare kujiga mwani. Nguri zikaye kujiga. Kamiga kuni. Ndio mshwa tonga shikote. Kwa kushindene? No. Ngonga. Ngora siti. Okay. Mata pana mungu pahani. Bahai mamunika na wali mwana mbaya. Ndio kupita mgoti ngurunda kama. Ngo ina kasa. Kama. Ina ra yo songa. Epangale pomu hoko pomu kwa. Ingo. Ponga nda uri mundu aho nini. Kama mwaga kama kaingira bikana. Okay. Wajina sana mali as usual. Ndio hamanika hapa. Mbaya ngani ngonyengo. Hapo nika na ruhusa kwa nene. Ndio sasa mwa wenyewe ni kuhangani. Kisha ni kuhangani. Ndio. Yebo. Kwenda weke kwenda. Ya, aku itu malu ya. Ini kan ana. Ini kabinnya. Okay, lepas itu tuan menikah nama apa? Giges mangkoli.
Inggo sheshe. Okay, go. Ni vai ricordare? Okay, guys. Kita kuiro kana guys. Yara sheshe yara. Okay, guys. Go. Okay, ay, wang ja. Okay, ini. Pukul sama benar. Unjuk. Okay. Lomba. Ya. No. Nanti kasih tiba, mai turun. Atende. Baviungura. Itu no rehab. Nah, ini Itu ni. Kau cuba mana betul. Okay. Kita nak masuk apa? Ini mungkin nama ni. Kasih nama kita beli ni. Jemput orang ni. Wah, kami hari kau bina muda musuh kan, boy. Kita nak. Bebas semua ya, just out of sight. Kerja buat kerja. Amu dalam nggak kerja ni orang mana. Tahu. Amu dalam mana? Amu dalam. Kerja dalam. Kashe, you're supposed to be in front. Come slow with us. In front. Je po. You need to be there every time, okay? You need to be next to me. Sigai. Mami kita apa kau je? Jangan diwajib dulu kasih yang gemban. Oh, ndugu yangu mnadisike baa kumrudwa maso. Ini baik, udah raji. Yes. Ngia mondo ali shoto. Creo. Yes ya. Oke nanti mama lah kalau mau latar mau kanya fe kalau mau nawa nasi nene babi mau mau jambi kopo siri kayak gunu baik biko oka sana yang kopo nak tu kopo mau nawa deh melo bibi Mana teori kau injury. biko injeri nawa deh yes ya siri nawa ni okay so you're right okay.
bridesmaids. The bridesmaids, they are coming in a minute. She's very strong, a woman of dignity. She's prayerful, a woman of substance. She's so blessed, beauty and evidence. Okolidima, Space. Like the moon and the sun. She's worth more than she's worth more than she's worth more than special kind of woman. Maya. Does it she's a righteous woman. Look at lazy one you do call. Yeah.
You did a very good job. Well done, okay? Well done, thank you. What's your name? What's your name? Okay. She is very strong, woman of dignity. She is prayerful, a woman of substance. She is so blessed. Sorry guys, I was live, but I have to cut me now. This was Yeah. Let's give me. Yeah, let's keep on standing. Mr. DJ. Yeah, we are going to give a prayer. Atukumbu, atufekame, alumongeza shakatuhami. Mr. DJ, nyamba kama kumonge. Yeah, katukumbe, let's pray. Osharisha muhana wetu nuruwa norombe ponjapo ke muhana matushandangi murubere mbi matushandangi kubusha waita oba kwetu mba wewe pe ombwaneno yomunyo walwe wewe kutuku mweshimule yali mweshi wanje cyo hamode rupati rwatama oleko mumuliro mukalendu oyitana okucho omukalendu kusha malire oruparu mumendu we Mwana shima tuchandagi murubeze kusha wewe pe omaza okuyenenita ombango yoye okuhena kurupa mukaduke kwa lepa omaza bekuta kabedile onyamaime kabedile oruwa murumu mhawa njamo matu kuizana mepo yomasa mepo yonjerera matu nyingilo mepo ilwe ile pame ikale kuna wo ule omayo kuna mayo kungadu ile mweshimawe pakatana mhawa omasa Ondi we muri chikonge washa bima biungura ko mbando uye ke yuru wina byakutwa ushima tushandenge menalwe menabeta tu yeno muna mboja okay amen. I want to ask the witnesses who are happy which are the bridesmaids and the groomsmen. I want to speak to the witness standing here. Jesus said in Matthew 18, again I say unto you that if two of you shall agree on earth as touching anything that they shall ask, it shall be done for them of my Father which is in heaven. You are not here simply out of tradition. You have a far more important act than any. You are here for a very serious purpose. You are here to be a witness. The way we will go happy. Oje mugaji bago mungu masani o kona letra na kini di usawa kupaka na kabihiwe mfubuli wa happy kamuthero kuyanjira kwa kushabi iyo ari mwekene tichaka mungu kana shuka kaka nuka wa mungu kazo na biblia kuma kena kuma na kilio ya omba fukuja kabe tematu de mbuka wa kushabi wa yano ruyano the same way na letra ibari mwe kalide ko kushabi ette umushuru ko bono mamu de no ena busho ko ikene atakana bukia ya mena kushabi ibando wayanda bia kushama mkara kama nduko ti so obushende cho happy neba ngo kushabi muri hongo de ko kushabi ene do happy ngone leno binyo bene ko bene amu hongo no na ko inde Kuyanga. Okay.
So now, in front of this whole church, these are the witnesses. The witnesses that are being joined that Kennedy and Nadezwa to be husband and wife. Yes, sir. Okay, ven acá con él. No morir. Yes, sir. Kande udah nauri. Woi kom. Haru ko ira haru ko. Me kubutan sa. How are you right? What a beautiful can't you see me? You must send from above, I don't know my heart and my sweetness. Is this love? I don't know, but I know what I'm feeling. I gotta be my witness, you're my princess. Don't wish
al bawdu ma nawde duma gwanda dum ha si wa margi ci gwanda dum danje awade ya abana muduga hino rumwe mo yarukana ingoma mboga rukwa ngashiro amba mukapo inde haje budugora gushwa pothi amwame kumbire mburuka wakanako wamo wachize sata wamo akahure wamo akambatu nabano andwa inyangu omundu mwango kuyarulembo komumendo mukupengu kukyarumwe bandu muhoka twakaurika fano minwe chinga muhoka tukaruka fano chimbe bandu aloro dumu ya nabana mojo inyango weko mudoro ndo tugu ngumo bongo bedanjo mbongo makono jo ina pe uri mojo inyango we yako kurara ko kucha chumende kurarwe mulumendo inyango noho ukwao babe nguri inyangu nawo kwa mendero mbiranye no mwangu wanje rukwashi ngaturo bakwenda toro kwate bati cyondo cyo gutukira kwao birimo mbinjo nawo imwe cyo cyo inyangu omukalandu orero moga hama mukarori patere mukarori kuchire odo toilet paper konyifa kurira kuyamba no mukuru ikitefi mena ko cyo mukalandu kandi utaka misiwa mwashi wa inyangu kandi hena kutaka misa charo ina babihendeke munganda mwashi wa inyangu taka misa mukala ndu wisezo mapehi wisama lenke pehi onjo da tutambonda ala ruko bunda mwashi wa inyangu kapu no mukala tizo mukala ndu rero mwasha mundu umwe wetu wahungirira mambo achere mwachi wa mwandu wangero kuyaro mukalandu nehe shasha kako nushimu ya robo mukalandu etote mbapaka mba tutuligo mifaro wa mukalandu mwaja atete mbaya paka ima tuligo mifaro wa mukalandu ihe ruka monjo auto kutuligo mifaro mbi ya ina ya ingo mwandu nangu ngunu ule uno mukalandu gowe wana ima pula kuchia tate mwoko njisa ihe wacha matu ya robo kaenda weho puwa ponganda omukadu gwe mwero aminyoko mengola nawe ayo amuro ya oyo akada we homaro akada ho o maudu okumura we aminyoko bakonjo nawo brother hembali ina owengo takwate ko brandu na no chinga singiriona kunyoko na ihombu akukwate beni mutu bakonja kuyabeteke mbo umode mbuga wo mukandi ni uri mambo wa nyoko na ihoko ngando brandu nduma wechiti omukandi munene okukala pamwe mo mbulo 40 mu rukupo okujo omatonde omatokero manene ngekala mu rukupo mwashi wa inyangu obindo vingi doriga mwashi wa tate akalanduka betona akalanduka betatumizo betaka miso nengi mwache kana mbambo wandu ngwa isako nganda mabenyenongo muhingo buga wape wa mingarire muhingo mutwege ko muwa sawa makewe machwa inyangu rero muchitwe kulyangire yodo makuri ke kulya pomborota kwete bwa nako abano ko buga jitamba jangorongana mundu mochafi kudira kwete yorumendo chodo chongutukiro watu jakondo onto kanyandangie wandu mbekara mumwe wandu be yako uyebe they are now ko bina wandu be hupira mumwe enyando lisokurira nyando chine kwa ondo mininga be yangaba yaro ko muno anachema itu nasana ndoko kwa afano do surumbandu okuchana omochimbe chorufuro nunudagie inene wandu gatutira sana nawo mahinga wanga ndatuliko kule wandu wenyangu gatudara fane ngatukale pamwe nao okuhepa chinene okachimumba cha sawa semotana chirongo cha mundo chijo yomukandimbu tangie chinene wandu wenyangu mumendo ngwambo ngaurangungu muhako konjana wanachena mwacho akabiri pangu okuhepa chinene waingona andu echita nao mundu akasala ina kumudhamba naye namwe mweno mumendo wacho orongu piso
ukuheba hinene baingo na bantu be oranganisa bantu na bantu betizo binda nao ukuheba amwe mbumwado ko birongo byendo mbumwado pino mbumuri pungu hiro kuyamba kumunduri ya mudondo tukutuko ngwe okuheba orikane baingo no kudakwami mechandangi hinene muhonage mutaka mise ina otote na jambi kuanga kena tomu kwenda dawa nganga Hey,